Júlia, comença a passar llista. No t'ha sentit l'Alejandro? Alejandro. La Mireia. Bon dia, Anuar. Bon dia, Anuar. Bon dia, Anuar. Hola. 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 Tu no. T'ha vingut el Xevi? No. Álvaro. Arnau. Està una mica enfadat, eh? I ara? Bon dia, Julià. Bon dia, Laura. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Lisan. Que ha vingut la Marina? No, no ha vingut avui. Júlia Casals.